Oke, senang tetuang kumana ti densanan takapakatilombus kano misisa takapad isong sambayang. Inorahingan sundo isong kerjaan sorga konsi kau da timpu diti kano kabeh kasiwatan dat kapagyampay da tetong gabay no. Malansan dat kapurugag yahay kano yahay dat kapagyampay makinongaw gisam dat papupusan ti kaisisan dahay dat tong gabay no. Paingkan ni kadaw piramutan nagi sakadung no kumadaho dat mangigit diti panambarasan niyampay da kasiribaon da ginawo moy danuno pay kalambus ko nga kapiantak da di karohiano milod papagirot papaingkakat pakago katumbayaan dahay tainsanan maya da panambarasan da tutong bay no. Iti na sambayang dahay isu ang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, sanong tatong madatin sanan ikalansanan dat nakalaso na dalat tinggi nilam na might site tilat page Dusun Ministry. Okay? Puji Tuhan to masamo hiti nakarasam di pukul 3 dito no harapon dat alansan dat alumi sila piramutan dat tong bay no. Okay, bay na po panambarsan pa dati nga manggit ta tulud at lisi koit do kagaton. Kumano pa nga inapay lisi hidi kanu dat mangangkat kanu mangangkat iti kagaton te ko itit bebanan dati. Sekira na po dot ait iyati borosan dat iyati ilisi koit takomanaan dit bulian dat 4 saninarud 8 o kaki. Kira-kira tiyadi. Oray tano bulianom osaro kuno hit antakan no hopod dagim 5 taon ko. Minayahay pamirangkat tot tiang bulian. Mandot tiang getangki. Dua na yahay ditabangon. Ori ko ti pamirangkatan tokoy. Umpay kuro pa did. Ay, siya tulun na suway, dudua na yahay. Oporay, oporay, na magyabo. Di sa mudan nga apa, nakagaya ko piyo. Tiyan na, gumayo la. 4 bulian, 8 kaki, pininsi mong bala, ni mo tigad minangakat. Maan po tigari po yung kakatoom. Pahabawon na gindod pakuan hitil lihawangi. Tok pauradit pod. Soron, gandod sa pod naging 5 taon. Nakorikot hiririkoton ingonom undarangay. Ay ososado imatiri lebih kurang got korikot kasarid 1 kilometer maturid di sorong ko. Tokoy kasuabon mati suab nga rinumual di hiti kangkab pintangan iti kangkab
ay alahid mo tinay do. Pirat, kori ko takupod. Pira taon ni di. Doon na ho po 5 taon ka. Katagak na gitaruan. Iri na matuloy na. Di ka mo na napitasan maturit yun. Di. Ang ako rumah sakit di. Iya suabom. Arulo hiti ko dokuturo kang minangkat ko agat kasi minangkat ko ni habubulian. Tokay. Ina naman ti kakuan da nga rumihat po kadi dokutor. Kumondat nga suway mo nagyari mo. Ina po hit ihati na po dihom mokipipio manuh dad i komoyon dat tok obulihisyo. Iya dida ginawa to kadi. Iya kayo na pa ikaw mula kanom. Kano ko na pa mga katit agat ta o kita tangolon nga suang ginawa na po dakom ondos. Nga montok na po dahay din akong bala narwalan na pitasan. Pitasan na bo rito di. Iho na sa kirod iho. Kung kita ko na po di tanganak wagud. Kano mo mangangkat ti tanghagat. Imimang akon no ko di siyad ang katanom. Ay. Mangharo hit ay mayaan to kayo ba nga mimbulay ginawod ay kada ka mah ka harited di. Tok kada ko ti ka. Mati tumuo tuo hinam mimbulay kaubasan na dit iatid imololohing manahakot susunod kumadit tanganak komulakan kada kotid mutino purimanan do nga o purimanan mutindo ay lumohing-lohing ka kon ka yadi ka or wala nando tawak or wala tang karius or wala borirang nu getang kariusom nu borirang or wala borirang ku ka nu tang karius nu nuhot tawak iso ibori bo nga api ami nga katet ang agat mo nga higa dita sa ruwa-ruwa litinanay lumuhing kapyo nga iri na gid ilan ng piro kapyo hot ang katan da sangulun nga tumano da pa dinorangaw-rangaw kuhom inapahi kangam te ko kontok ko diad kakaton kinagaton nga kada da ko labid winagat to tinano ka yun di kare tapot ka ako yun ko ilom matapot ka mo nga iya di asaro kun orangaw la ay inapay korikoton to iko limit daw winagat to milan kakaton nga kada dat katalibi winagat da tinano katangolon la nga iya na padit itu nakagat tadi korikot to padit turu na po da kilohom bangaton bangaton di mangkata turu na po da kilo ay kunihod agat ay hopod pia kilo nga milon na po ingkurian ko po hara na po kakaton uhang ko nagit asar miguli-guli ko panata jadi kohit ko nangagat nga suway ko manta di kondos nga harahiri siribad nga tok kada koti ka kada ka mah ay papidadalan ka jadi wah jadi miagal bo dit borasa na pa dit nga iati na po nga lisi kohit to ko diwinagat ino po ilisi nga kanud mongoit kohit kangkat idiwinagat ibobanan pengkuro nang kula lisih dat kanuh dat kohit ko timbang tay ko lobi kagat ko ilot winagat tot kakaton 50 kilo no po nga nagatinan amo kohit barang-barang 20 kilo paing ko kora dit ya digi lumbog ko paing ko kora lumbogon ko lang hagi ay si bo salah dit aga ano to it bo 5 kilo nga
Ni matu hundol lah tiyo digi. Jadi rahit na pakawinagat, jadi tapo di napasan na kamon da agat gi. Pero nohot winagat tot inombalan da ko minangakat. Pero ibobos sa agat da ko no nombalan. Sekira paray piratin. Harahit pinsan dot karait tot disiad no itu piradi siamotin ka. Apa na tapan nga ni muhawan na ma. Mumbalo ko pada kago nga. Nahi no di pareman ko bobo siamotin. Pero karong di talu kari. Insan. Iho nga ini buliano bobos lah. 4 kaki. Ini bobos antakan ko 5 tahun. Nga bulun-bulun na po dan sangkarong nga siminom. Itoy, tibon na kapiya sangkarong nga simin mo. Tok Elda Willis. Ako na pinsalan da Elda Willis la 200 kilo. Koy, tikante siya di soro ko. Nga kada pidadalay. Panambarasan natin tatuang bay. Kalansanan dat ada mingkarasal sigog kadid pengudarang nilet popo ni bay no. Tino pa panambarasan dati nga may dati intangan isuang ke kitab Kejadian 4:5 oy on no pa dati lagi sambado no pa damualo umbalan kuy dadit sikap-sikap pot terjemahan bebas dat mayak kitab Kejadian 4:5 ayat ko iso gisom daduna padamualo. Yusuf pinapaintutun daw kumat tempinay daw. Nya saya kumad tempinay. Lobay hoy. Matudi alumis piramutan lo gi. Tumahuri lumaso tinggin nila. YouTube lo. Kasaliwan na po di tangawlin di ayat kedua. Katalib na po diri ihad na di siyod muansud-lansud. Gisombo orang di ditulun da Mesir paimpulihi istana di Firaun. Yusuf minaboras kumatam pinay daw. Iyoho na Yusuf paimpasih panangkoy tapa. Nga ina pa tampinay siyom adi kasimbar nakuro. Moda si hiyolo atang kabo hiyolo dot tumaguang Yusuf. Ayat ke-4. Kadi di Yusuf kumadi tampinay daw kano insamok ka. Insamok na hiyolo. Kadi kago di Yusuf iyoho na Yusuf tampinay do kayo. Inuman do ko pajualo dahil Mesir. Nga dondo kada ko no kasusaginawo, kada ko no ponosol, tu pinapadagang ko doho, moed ogompi iti kaposyon, tu kinorahingan na minanuhod dohod, minagulo do kayo. Ayat ko nom. Mantad ko 2 tahun dahar manalaw sa kinainan iti sa linaid motid 5 po kago taon dat tulon na pa nga akano dat mananom-tanom. Ayat katuro. Kinorahingan na po nga minanuhod daw da minagulo daw kayo dat mamajamin dat ayat katilambusan dat katurunan no dahiti pamagunan iti montak naging mamagampi
do kapasian nu gisambot sa ginumo na pamantad do ko nga auhupan. Mantadidi okon no ko iyo kayo hominanuho da hominaditi nga kinorohingan. Isiyo na hipinapayan daho dat osilih da ponokotapa muntok di Firaun om tuan mantadat paimpuli hiti istana daw da Mesir, tanah Mesir. Guli ko asikap kuman itapa empo borosok kumasyo dat paingkano borosit Yusuf itanakno. Da kinarahingan po hom minay popoyot rikot nad ay moy hitid doho kada nad mandadandad. Iya na po na nga miyon kondod hiti tanak Goshen osomok kumadoho. Iya miyampay tanak no, miyampay nagiman ngakino. Iho na po nga mamagampi dia. Tu iti na po mati monolaw sitihom patilambus pod 5 kago taon. Moit iya na po nga kadad aratud masikin. Miyampay nagid sampaganakan insana ni tulun dat tumanud. Miyampay dia. Pinay ko Benjamin nagi de iti na po kabang it kawantug. Bah. Okay. Boleh na di. Minturog pa di. Amo na di. Oh, ako ito eh. Lumasok na kagulo. Jadi, sayra no pa din nakarikat dahil nga no kadi di Yusuf. Katutunay na di siya hitam pinedaw imoy ka daw pamalidit pangakan-ngakan kalimpupusan no pa di nga iyoho iti Yusuf kasya. Paingkura da kayud ay apuri manandat katutun ko ditulun nga ay tulun katutun dia. Okay? Paingkurat ya di. Agumuit siyaw da ko sumuano to. Agumuit ay sayra kapiruba katutun ko daho nga ako katutun da kayo. Ako ni ka katutun rin nga osorow. Okitoh ni yadit okitoh nuhom osorow-sorow haur-haur dui nga adawat kapiyo. Nga siyaw daharna iti di. Ikuha ko kanu nga siyaw pakasarid ako no osorow. Harane mo na lipon, harane mo mawasap, ina pa ito saraw ko, ikuha ka di kang iya kang. Nga siyaw no pod harane ta ako osorow. Jadi kantakan na polam Yusuf no mga katutun di tampinay daw. Nga itam pinay di Yusuf ay lo katutun na isa Yusuf. Nga kagumuan ta kano pohom sayra karuba dat tambalot. Atutunan to kayo ba tambalot bagi? Nakalamu-lamu piyay siya ko, nakagahui ko, nakakikang ko pa yung nga ay atututunan to kayo kasari. Da tambalot, itambalot dati. Ay asado ko piyot ay kinondalihan dit kaurasurasan. Nga ila na pa dit ay tampinay di siyam nakatutun. Ano katutun di Yusuf? Magikukuha dat modosih kan tayo lolo. Ilo na din ay tagakan din pamusarahan. Ay so na kamundat kagaga. Ilo kaga dat Yusuf it hiritagwangan dilo. Nga ikalampupusan na pinapayla hidid iyoho iti Yusuf ako kasya. Bah. Hingga to kana di diteno.
ayat kahapadam 3 kahapadam 4 may na di siya gapuso at liyaw di Benjamin tadi daw di mini hadisyo ihad nagi kadaw hi Benjamin dahirid lihawah di Yusuf hirin na did singuda di Yusuf itan sana ni tampinay daw miyampay dat oswaw mihad miyampay dat mamagapus diolo katalib na padiri ina padi tampinay daw nga mumbal lagi did munangki boros kumadi Yusuf sayra na pod iswang ga istana Firaun norangaw di tabar ina pay tampinay di Yusuf nga nakorikot iri na pa nga notori mod miyampay osonong di Firaun nagi pagaway daw ayat badam turo kadi di Firaun kumadi Yusuf may na po borasa kumat tampinay no iyat tihamanda ko paburo may no suangay ilat sakayon diolo binatang diolo ongay na dilat tanah Kanaan ang atay tapa no hom insana ni suang walay rumikot tamoy rapaw dia ihon ng pondo nga manahakaw kukumado kayo dat nunuhi bobos sa osanong got hitit tanah da Mesir gisombo iya kuno po nga mamurimon dat kasuburon kanuhon da tanah da hiti kadi raja Firaun iya no po nga kanuh dat susuhu popuboros kumadiolo paburo na tiyati igitay nahi karita mantada tanah Mesir tanganak no karuhang no ngo angatay tapa no lumantada hila rumikat tahiti kada kaunod kapurimanda opus semonong kiadit nunuay do kayo do hino tu ino pa bobos sa osanong kahitid tanah Mesir nga iyo kayo sangano atok jaminan do sang ulo na raja iri na di pinaburo di tanganak di Yakub Israel numandi Yusuf anway karita yelo tumano da perintah di Firaun numan nagi kadaw siyo kokorihayelo do hiritindalanon monikid diolo nanuandat ay pagintuhan paningolon no rasuk kumadi Benjamin nanuan nagi kadaw da 300 pirak limo pasalin tok ping maha di Benjamin na nugian pasalin pagintuhan kang pasalin rasok na bula mo kanto ako din nakairalam ko pila suway kay ino pa itapa di siya nga numan nagi kadaw pakirimaid hopo da tinanda kaladad gonggaluhan nunuhot pinasakay di di kaladad hopo da tinan numan suangay nunuhi bobos sa tasanong kahiri Mesir kagu nga ino pa hopo da tinanda kaladad haro kagu hopo da tinanda kaladad karud nga numan pasakayad gandum roti takanon montokot tapa diolo isuang go tindalanon may na di siya paido tampinay daw miyampay mo boros kada kaunod ay magi sasangki wala hilaralan ka kaubasan na pa dati papaido tayo ka mamanaw no nga ba sanong ando kayo ka haran na hit lologotan do kayo sayra di korikot
no mulologot oman pakatuhi 120 ka. Kada kau nad magisasap iloralan kadi Yusuf. Ingkanad ilo na padinga ginumuli dahil hilad kayo ng dialo mantad dahil tanah Mesir gisam nakarikat dahil tanah Kanaan kumadi Yakub itapa dialo ayat kaduna pada menem. May na di dialo pasusuya kumadi Yakub. Paimpasih pemati Yusuf ka. Yusuf masih hidup. Akan nakapaimpasi nga ito kom isiyo mati manguasa dat paimpuli ho kayo ng dahil tanah Mesir ka. Nga ginawa na pa di Jacob. Ay siya ito mo di siya. Ay siya opusaw. Kakuhaan na po nga ay siya kanod at tumbayaan diyo. Ay siya kanod at tumbayaan dit tanganak daw. Daw pa daw miso. Nga sayra na po dat pinatumboyo diyo o insana ni boros di pinaboros di Yusuf sayra dan kita siya nunuhit pinakirim di Yusuf pinatanggay di Yusuf dat may pagangat daw ato kom kaing kakat mutika agus semangat di Yakub tapak di lodi nuka di siya di ayat kadunok da malu wah hombagalo no ka tanakku Yusuf kakal pemadi siya di pempasih moyo ku di intong di siyo dat aku pa apatay ka. Jadi ino pahit iti sarita tekoran kopasian di Yusuf miyam tampinay malahing daw nga ino pay binaras itit menurat tet panamarasan dati totong bayno nga ilolisi di sangulo na tapa kumadi tanak. Mantad ko hopodom duo hitanak ino pay bobos sa kalisihan ni siya nga Yusuf. Sayra na po di dat paimpasih pumati Yusuf kadit tanganak do suway. Ay seto modisyo. Piro na gadi taon. Piro na taon ni Yusuf pot iki na mo'y binaras dilad napatay. Piro na linaid. Agya ihati na pati nga ato ko opuas dat borosan piad anahin na Yusuf ato kon ano po ko kita hitinan ato ko no po ko kita ditinan nga ato ko yudit sinondati ko purimanan dahiri. Hari kanto ipagilitan dati iti makikinongaw dat natagakan dat tanak gisom dando nga ano kito o kukurah nagyada ko purimanan dat ay iyodi o kaninangku ko inapahit rusod tay kay samangat no nga iyodi no kodop no pisok no kolakud na ratu no kay siriba kasamangat dati halip ya ko tarimo ko dikanta kanidi nga ino pa ikaw purimanan idim paing ginawa kasari. Okay? Akan po din natagak ano na kita adi irini kumon kud adi nakasondot ikaw purimanan no dahiri. Sedangkan do ipiay o kito o halu apatay nga ino po hit kapurimanan dati nga irini kumon dat dusun dat taralamot down kapuriman to ko down. Okay? Miya galidit ay ano mila borosan bo kapurimanan ya dihiri-hiri na ya ditaisa no mila paburuan. Jadi ilo na lokasindualan da tagayo kumadati kumana gido ko dit kombalat ataga kadit tulun-tulun na ko pusan at atako na ko kita di kalimpupusan na kinatangkiadan tay ko hinisir diri. Hari orang-orang ako dat miyagal ko insuran ay so na pabukti amila kilimon yun di kare. Sekirat atagak itulun
Komo pian napatay nga ano po kita bukti ay sa pengesahan amilo kilimon. Kabod ororo ngoku nga tagya din na nasala ako na di. Jadi pengkuran no po na purimanan di ako bom iyo kayo nga iya di no mati kapurimanan di. Kapuriman takod iya dit ay so na nununu haramang kutimpud kapuriman takod kinarahingan nga iya dit ay say kamo yun. Hingga na di mantamong ako kam ay say di pantamangan. Iya di ngay ni isuang ginawa. Nga sayra na po na kita di ako buat harodihit miyagali popogirot tit ay boros si tanganak daw. Buah. Iyon daw napakatun daw. Kano sumikap to ko gumuli. Bagal lo bono. Kamun po nga tagal lo monorita. Nga. Kano mo ito ko dilo Ka kita ko pundas yad ako po apatay kadi Yakob. Jadi ino po ilisih di siya kumadisup pero na taon dat ay nakatangkiad ay siya nakakita disup pihondom-hondom piya kasari nga kapupuri manan na pa di mimang di siya na pa osarom napatay na ko piya Yusuf. Nga ino po ilisih di siya nga payong ginawa kasari. Sira doon narangos siyo nga ino po di ilisih di nga nakanod minangakat nokoy tidit winagat to kaposiyon kapurimanan di Yakob. Bisambot bah kano bagal no po kada ako no panorita kano may dilo kasya. Jadi ilo dadihi mandati dodondo. Ilo dait kapurimanan dat mandati igitay. Hinggod ino pa ilisih dati kumakinorohingan nga haro pakasari pa ingit dati sayradat o kito takoti pagangatan o purimanan takoti pagangatan nga wah bagal po no. Kuno man diti gumuli o kuno kumakinorohingan ka. Iyo iho na padahom sa kirad harahit anggota gereja kombolutan no ngayon dati lawato dat ilay dat ato ko kita muy sambayang ko lay dat ay siyo rumikot temoy among go isuang go nunununuhot ay pohoron na gereja sayrangan no kakapo isyo ngayon no sungkway tay ko ngayon no lawato ngon ompuyao nga harodalo boros sumyagal di Yakob. Wah, bagal no po no. Hari Sabat no mati suab di no ako nakandan dat kapiruba takod antakan di hari Sabat. To koy. Songkura dadi sinononggot yodih ngay o kapurimanan takot ti. Jadi ipagilitan natin iti makikinangaw nga tatong kabay na awayaan to kolo man na da ina paday lisih no kumakinorhingan nga kanu da mangigit ti winagat it awayaan dat isuang nakaposyon no. Kada pologasan ino pa'y kagatan no nga kosampon koinsok konsitidit lisih no kumakinorhingan gisambo iya no po nga pati lambus kad isuang nakaposyon dadang pamagunan ako rumikat kumakinorhingan. Hilo dihi koinsokon tay ko katuduan iti panambarasan dati. Yakob na po napatay Yusuf kapilo nga ino pa ilisi di siya nga payong ginawa kasari daw. Sayra na po di dat tok pempasi pamati Yusuf ka. May no di saritawa nga timpunan ay siya atumbayaan. Nga kakito no di siya hit kalday dat nigitan patakon di Yakob. Tumbay ay di siya. Katungag kagoy sa mga tisyo. Ang bagal po no kano. Kakita ko po na siya ako po apatay ka. Jadi paingkah ako nagiday tampinay. Ihati na po tinga paingigit
Paingigit ako pailisih dati kumakinorohingan. Paingigit no po hi katumbayaan no kumakinorohingan. Nga mumbala kanto di misok. Harohi mumbala misok. Harohi ino po katumbayaan dati kumakinorohingan. Lisih dati kumakinorohingan nga mumbala minsiriba, mumbala lumakod. Ino po hi manaybaw nga iti na kagaton dat kaposyon dati. Paingkukurad sumaybawi kagaton. Mimbulay na po ituhot dati hinggo di kinorohingan dat kataguang kud iyati. Kan po nga minsawat ni kagaton di iswang kaposyon dati. Jadi puji Tuhan. Tu ino panday mandati paburo nga miagal di Yakob. Paing ginawa ta kay katumbayaan lisih dati kumakinorohingan. Yakob na pala no kasi sebelum aku mati ka. Padid ayat kedua pada mualo. Ihati da kagu nga haradadi hi pertobatan datid sebelum aku mati. Tokoy. Aku paditi apa tayom tumubat tagiditi ka. Kumano padi nga ato kadi mangirad sumakit padi teko lumohing padi hom sumatia nagidi kumakinorohingan. Kada na dati may turiana iti di. No kadi ako sebelum aku mati. Tu itinapolisin na matay nga okon ko molohing. Okon ko kalidasan na lisin na matay. Nunuh na po nga ato ko ilanong pengkuro. Jadi dada mo tahara kasiwatan dati. Hara pakasari o ay paganatan toko. Pologoso toko na dahil lisi da kinorohingan dat monolibamban ilisi dati kumakinorohingan dat sumoybaw monolibamban nila kagaton ngahi mo boros toko dod kono kago gumirot kumakinorohingan dat ato ko po ohalo sebelum aku mati kadi Yakub. Ititimpu dadendo iyati sekirad borosan na po ang girat toko tinga ilo na day igitan dati o tilambus tokod paingigit ti dilisi da kinorohingan hali piagi samdat kapatayon dati. Koratuon hara na po koratuon tokod ti. Nga monotos tokono dat bakono ka mani di Yakob kono. Isay na ko ilod iri na po nga iri ni kompokon iri na hi kalimpupusan dat ikaw mo yan di siya sa balong ako mati. Okay. Jadi hara na po ikagaton dati nga ino po hikalansanan dati ay hara kasari panguhupan na kinorohingan. Tumbayan tokod pengkuro na po awayaan tokod hiti pumagunan. Awaya toko kagaton na kuposyon, kasindualan, at tagakan po tayo miyagalo na purimanan di Yakob. Nga miyampay na po pangahakan na kinorohingan to kayo dat ay sumalag dumarapa so insana no po kantakan hindi. Arul ginawa, arul, asindualan ni kasari. Nga, kono. Kada na gumuboros, kada na gumuboros, kono ka. Sakira na po, may ko parambot na hitim maliyaw, kada na gumuboros, kono, igitay rambe parambot ka. Paing ka, nagid isuanggat boros sa kinorohingan. Nga, kada na dati gumuboros, kada na gumuo kalintong, kono. Gumuli to kakagod isuang katumbayaan. Man to ko, pintalangan to kakago hilisid kumakinorohingan. Mono ibawad on sana nakagatan na kaposyon. Gisambain na po ilisihid di nga,
kanuhdot koit tindi kagaton isuang nakaposin dati. Haro kasarira landet ay patudukan na kinarahingan, muntok di tulun-tulun, dat magandas sumundi kumakinarahingan. Bah, pahitian to natit panambarasan to katotong bay, no? Kano magisisa to kat isong sambayang. Kinarahingan isong kerjaan sorga kung sikaw datotong bayan no, insan pa kagud dat nangatan no yahay, dapo paimagon kagud dilisih dat ipay ngalwalod isang kapasin dahay, lisiham katumbayaan dahay, iman dahay kumadia. Tumbay na head o gumu na hupagumbalan, o gumu kagaton dat otaguangan dahay, nga mantada po pang hupano, ay sa barang mustahil dat ay isuang dat ay dalanan awayaan dahil tipo magunan. Nga hara nagitimpo-timpo dat inapay karatuan dahay, nga mantada kalamukan dahay, mantada karahian da ginaw dahay sebagai sangulo na tulon na nakadusok. Nga manehay uhupay, gisambot insana no pay kagatan ni di nga oy tidilisih no ipay ngimpom pay ngenda isuang gat ginaw dahay tisam-tiso. Insan pa sumamayang kumantad at insanan makikinongaw, haray kante kagaton na kaposin dilo gisambot timpo dando nga apo kano da gumuli isuang nga katumbayaan no po yung pano nga may nakasarilo onwide insasamadan nakasarilo gisamo insan timpo da sumano nga haray kalangadan dilod ologod darumi katam gumuli kumadia Tuhan. Paingkana kita insana ni patilamus at aparaga tam ogirat isang katumbayaan nga kada nadad hari kakawasan na ginaw dilo gisambo irin na mamaratu dilo mamirutumbot katumbayaan dilo kumadia. Tuhan tatong nabay no makiano kagwihay panghakan no pantamangan no gisambot tadaw da suwab aswabon na suwab patilambo si head isu ang garalan kaposyon mangandad na gindi karikaton dat sabat no datadaw da suwab. Ampunan ni heten sana ni mantanten sana na dosa mandahay parikatot isambayang isu ang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Kung sikaw dat kinapagyampayan dati, puji Tuhan to ay kalansanan dat ay nakapagyaw po, tilo pa ng barasan, hali piyad harahot, sumait-sait di teno Bah, hinakaw po, lumison, nadakaw ni pitatuang ubay no, ulantay, halabat, ngingis at tatuang gasuwag. Nako po, asan ang tatuong ay asan ang kawadapuan natin tatuong bayan.